Ma'am Kumzari, I don't impact news name, impact news game, Manung Hutna, Wahengbam Lalpal, Ma'am Taram, also see Manuna connected topic, see Marina, Manipura, Manipur Langakna, Ting no Hotner Galak, Pavatare, Masigi, against that Lakpa, Marina, poppy, cultivation. Manipur gito ang tawag singing home singda singing manung hanjin home singda thariba pea plantation sigi mayokta Manipur gamena masi tingna ba kar hanna kogi security forces singna habeta apun ba combined security forces singna yan khai raga dum kogi destroy toroga lakpa adu bo haju fawda hariba kogi poppy kogi cultivation gi issue si haju ba control to ngam de lakshan ngam de thing ngam de tare masi ngamdri maram si kari gino have posigi kogi chap chaw maram ma kogi assembly gi house da deputy chief minister oriba kogi environment and climate change ki in charge minister in charge kogi si losi dikho na ngang si phongdo khre tare kogi deputy chief minister losi dikho na phongdo ki wa hum sim roina poppy plantation tori ba ching hum sing se ayam ba habitare ayam ba si kogi maroina forest ki area na control to bungam de ma si forest ki area gi manung ja leite ha posim number 1 thami forest na control to bungam de ma kari gi no haibu kan si the forest na control to bungam de si kari na kan da haiba land sing si ayam na kogi community gi oba community base oba land oi habani miyang gi oba land oi habani si individual ama khatang gi oba dum land oi gande ayam na community gi land oi bisna mar morga owners si mapu si kana no haina thidoga phaba pun bagi posima mapu si ma khandok bang mi posima kogi khudong cha da khandok no kan da awa oi khudong cha da oi habani mar maduna masi gi posi mapu si kana no ha posima khandok bang amna na ba aduga kogi poppy thari posting si tasing masi thingmung amna hona ka si da gamena anoba policy ma anoba mechanism ma Hogdoktragadi masi mapung phana khoi thingno honu kan control down honu kan da awaba oigani masi tasing new mechanism ma puthok mathok tari ha pona ma khoi sri deputy chief minister losidi khona thamkiba aduna tasing na Manipur da security forces singna khoi Manipur gi singi bahum kya thariba poppy plantation si khoi maru phang muthan na ba hona ba kan da war on drugs ki campaign manung sana khoi kya ra khana yan that pa du mo to tar ba samasi makha ta na du muk tharaga leba continuously dum tharaga leba mutha pangam du possibility kari marum gi no ha ba chorak marum di hariba deputy chief minister thang khoi wa hom sin khang mangam ta aduna tasing na khoi new mechanism si mathau tar bra adu new mechanism hai du si karam mong da sem ga da mechanism no masi karam na sem ta ga di khoi gi deputy chief minister thamni wahom asi koi mai pan sing mangam ngani ha potni aduga government ki makeda thengri limitations challenges ang sikari kari no ha positang asi ki tasing topic is lokus amni topic asing maming si maroina Manipur's poppy crisis thus Manipur koi need a new anti drug mechanism havni asi wahang ne da ngasi topic is da khanan nu ge dong impact news ki studio da lengsim le brief se gi yek thong le biso za th Mahendra Pratap koi retired IFS ni hanagi chief conservator operation was wa ham tarang sari Ozaga Hector Liberation was Shanti Sapam, retired colonel, was Shanti Sapam. Home super panelists, a soil scientist, ICAR, soil scientist Dr. T. Basanta, who Yoga of New Mahak Labit Lady, Oza Basanta to Hek Lakpaga, joined to be Kutong South the Pizza game. Yana Bukus and Oza Mahendra Pratap, Mahendra, as you see. Manipur get one Thomas singing home sing the Tariba poppy plantation. Masina koi environment the piba the society the piba magi Canada magi impact magi effects si koi karak ni na kre tare masina kadai fo yong society sa kadai fo environment akai piba ge posi karak ni na kre masi miang su adum aware oi rabo wafam oi hena lobada kaisu kaide hai tare adu hojik lai hom di poppy thaba habasi phatte habasi khangsul mang orga poppy thaba si illegally thari posi phatte habasi khangmusan mang orga Manipur government ke mai ge su koi gi war on drugs haidana chobo campaign am tawdana hosi drugs amsung poppy gi mayokta koi campaign kya sathakre aduga singya tamya da koi to antwa ma singim humta leiriba poppy sing si yan khai gre habta aduma continuously adum yan khai adubo yale matik aduma poppy thaba su lepte aduga koi gi issue se adum continuously labor tar aduna deputy chief minister na khoi opposition gi leader opposition gi khoi gi MLA Kerenjit na pukhalak po apom da si deputy chief minister pe pakhum ni ada hariba Kerenjit na pukhat po hom si da rei si poppy thab sin na khoi gi forest piba forest kadai fo yona amang ata pirage po hom du thamakan da masigi pakhum moina khumak pasi moreina poppy thari bo hom sing si loimak forest na control to de bo hom leire aduga koi land owners khangdo no hona bakanda masi community gi mingda leiba dong land oibni na mapu jek ta khangdo ga phaba pan bi posima to bakanda government ta koi gi khudong sa da ponam leiba ta enforcement agency sing ta aduna new mechanism puthok mathok tai bo hom la kan new mechanism habasina
atang thamaga hojiksi forest khatangna masi thengna bakanda ngam drip sikari no have question thori keno mi common general concept di masi forest area dani jingya tamya basi jingim hom dalayo area si the forest no control da gobni forest no loi lai duni ha wo hom lai ni na forest khatangna masi control to ngam jiba aduga hari ba popi thari sing si forest ki area loi nong tana te ha wo hom lai sbandang jita as a former conservator koi forest omo kamai thamini yeah no pase ngazang kuigi honorable MLA Kiranjit Singh Ugapi da kuigi honorable deputy CM ko nate pasi ko deputy CM the forest minister na kuigi Ugapi ba kumbi ki bahom do mase kuigi chahi kya hui hangdana live ne ko kuigi idea kuigi poppy have a particular crops na kuigi da economically environmentally yam multifaceted oba I mang ban hen ba tong badagi adu hoi masi amna high value di crop ne habitare ko adu masai gi man apki poppy se asuki mate kyamuk koi kari haitare golden crop haitare ko koi gi sangum sumba koi gi sanbi gum bane ba haide asuki mate ma gi pesa gi value se low volume high value habitare ko ada international market magi kirosi pesa se asukimatik yam kare and they say 50,000 70,000 the 1.5 and beyond that si masi yam tamo pot ne mina sam demand leba amna demand leba pot ama suai badina masigi bambi se tharga phangadru kana base aidi paisa gi tamda paisa gi karbar toriba koi ne video me illustrate toriba koi drug peddler adu ada mayam drug ke cartel leri mayam tori base mase mathwai sibaki driba across various section of the society the infiltrate to draga to raise kari gi no masi paisa phangbo pot mo oi bini na sibaki rakte ai sibadagi thwai si kirakte hai bada pot china sigi mate mamal ya pot che any crop in the world mongondagi hina tang pot chi leite dra ko zi phawpde ana pasina mu ekoina akoi environment tam gi batar de ko ji hari basi mostly koi samaj kana ba ma gi dhame samaj pura mang tahal ba sudali ba sadali ba myam se pura mi kya tum na mangi base masigi beyond na koi na environmentally aide mana environment kari impact pi bagi se eze akoi gi ina hana service le jiramba forest pam de le jiramba miu emana for environment se totally mana thagi mamdo haidi mangon de scenario input me amdo magi thana one of the different kind of fertilizer haidi within no time the particular area am the magi production no phangna mana target phangna one of the mana thadari ba kenu me amse resource me amse masina koi gi han bada forest samandi pura destroy tawre koi gi popi thagadu ye Manipur gune chingde ya mane ba aina laksa ningo no jawji government na moro na forest department na masi thingna hono kanda khoji ngamdaba control government forest kana ngamdaba gi ma lairise control to ngamde poram thorise sida forest la limitation forest department la limitation challenges kari lebagi no forest department na masi pose ngamdri pose not purely forestry angle lagi ngati yeng ba da Saya thamsi kip to, aina usum huduk cari do. Saya thamdo isi, aku utha berarti ba, utha bagi challenges me amlai huran bhi kargi. That is a totally different thing ne ko. Whereas sida de, magi socio-economic, adigi political plus aku ini kari ada security akai ba me am pura ida na. Ana thagadar missing se, thar ba missing se is not near farmer nati ba. Aidi illegal ba. Adigi siumba aine adba thabakta toba mi se challenge to mo ta police to loina ba se akoi state ke security cover tongam de dana aidi mi hali dana mi fari dana kidnap tori dana mi hali mi furi mase tori mi am da suk choba police force ma aine ba force ma leina ngasi broad daylight in the heart of a town or in the heart of Imphal to wi kari no akoi na hangbe na police leina ni na kedo mi kidnap tori ro kedo far mi hali kari no lut torge gari hurali kai no hangbe question le adubu madu ki beyond na aidi tongin toba state ari chawra state sigi masidal agency ki ma ta tongin thori gambu se adu some sabak common sense thing but kyam powerful ge okay matra prithvi o mo dak cartel different sort of american like the government me amna toba thingmang am da akoi helicopter ki capture ai khotere bi tori mi am tori ni da ha
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯀꯣꯁ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯕꯗ ꯄꯥꯝꯃꯨꯗꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ not totally we are geared up to that kind of situation ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯇꯨ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯣꯔꯦꯁ सिगी बिहोंद लेथोकिबा अदुना गसाइगी सिक्योरिटी बिबा तौता आइदि इन एडिशन टू नॉर्मल पुलिस की मतलब स्पेशल पुलिस में आम गसिंगबदा नेप नाप नार्कोटिक अफेयर्स बोर्ड नाप का सिंगलाइसे अदु कंकांदा कोई सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग अदुगा तोंग स्टेट के ओबे सेंटर के ओबे इवन नाप यावरगसु अदुम कंबाइन ओइना अदुम फॉरेस्ट प्लांटेशन सि डिस्ट्रॉय तोंदबो कैंपेन पुन सथबगी ममीदे दुम तारियो ता चथरी आइदि स्टेट के ओबे पॉलिसी इवन असिगुम मल्टी एजेंसीज मैम सिंग यावरगा तोरबो द माइ पाक तबी पोटम लेइसे अदु मरोइना हजिक लाइनिना जाइना लम्मपुसे खंदोप द अवाबम ओइ है पोटम लापसे डेप्यूटी मिनिस्टर मसी करि मरम खुदमने अखोगी इम्फाल एरिया ददि अखोगी मणिपुर वीडियो लैंड रिकॉर्ड्स एक ना मी खुदिंग पता पेरिदना आइदि फेसको अपित अमसु करिगम एरिया मदि अइगी लमदने एंगोन पता am पेरिबा वेरे चिंग एरिया ददि अदुगुंबा आइदि कम्युनिटी ओनरशिप आइदि खुनगी होइना और से पर्टिकुलर ट्राइब अमदना मागे चीफ की होइना लेबनिना को हाइदि मसी लैंड रिकॉर्ड त मागे ममिंग दो हापतना खोतना तौबगी किनोदुना मरम ओय तौदबनिना अखो इम्फाल लोइ ताडे अइगी युमदा अइगी इंखोला करिगम आइना पोपी थाराइना करिगम थारी आइदि इलीगल पोत ताडे सरकार ना पुलिस ना और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ना एसी इलीगल बथोक इलीगल एक्ट की माक्ता लेबा मी मोरमना मदुगी एक्ट मतुंग नै दंदी पि बेबा वेरे सिदे स्टिल ओसी सु कम्युनिटी ओइना लेइ तारगो खुन गी ओइन मिंग दे लेइ तारगो सु स्टिल कर्म खुन गी मखा लेबनो कर्म खुन गी निंथो मखा लेबनो हा पोट अमदि दुम खंगी दनो जो अदु रेस्पोंसिबिलिटी स्टिल खुनदुगी चिप्तो ओबिया त खुनदुगी विलेजर सिंग दो ओबिया अदुगी रेस्पोंसिबिलिटी मखोन फिक्स तोम थोक तबरा क्वेश्चन लेथो जो होय हजिकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब ने थबिरिबदो हाइबदी पर्टिकुलर इंडिविजुअल म बुक तोगे होल खुल्लमा बुक तोबमा को आइदि हजिकी आइन गी थोंगदा करिम कम्युनिटी लेकाय मना करिम खुल्लमना आराम थोक तोदी खुल्लमा पुलप बुक तो मसक खंगदबा अदुगुंबा सिचुएशन खरसु लेयबा अदुगुंबा सिचुएशन अदुगी लेवल अप तोबा हाइबि तारे को अदुदि सरकार की पॉलिसी सरकार ना आइदि मागी लेरिबा केनोदुगी मतुंगना व्यू तोबा ताय को अना मान मीन तौरबिदी ओइ पर्टिकुलर XYZ हाइबा मी मा अदुगुंबा मा तोबम दरकार दि लेरे अना होल कम्युनिटी मा आइदि यावबुसु यावगनि यावरमदबुसु मिसु यावरमगनि ओइ अदुसु स्टेट डिसाइड तौबदा हम अदुगुंबा सिचुएशन मा लापो तारदि को आइदि स्टेट ना करी लोकल कति गेदि गवर्नमेंट की मथौने आइदि सरकार ना करी कर्म फियमदा करम्बा सिउम मयाम मानदब पिक्युलर सिचुएशन अमदि लाइ हेबमदि अखोइन उबो फंगेबको अदुमा सिचुएशन दो अखोई लीगल एक्सपर्ट से और अदुगुंबा सिविल सोसाइटी मयाम से तानरगा हाइदि अदुगी अमाम गसिमदि थोलबनिना अमाम गसि थोले सुम याबियादि हाइबदि यादबनिना को करिगुंबा अखोइना अकंग हाइमै तारगा सिम पर्टिकुलर पिक्युलर बा सिचुएशन मा अखोइ लाए बिखंगे मसि कमाइन तौगे हाइबदुदि मागी मानसु हारिदना उसके मेकानिज्म हम पुथोक पगारी से सिगी वखलोजी लेरिबा अखोई मानदबा सिचुएशन अदि अखोई स्टेट सी अमोइनसु लेरिबा इरांग फरांग मयामसु यामना कॉम्प्लेक्स बे तारे को होई लोदी लो इज अबाउट एनीथिंग लोदी मतक लेगने लो यावदरे होई कमाइना सरकार लेगने प्रजा लेगने को ओजब महेंद्र सिदा इन लाक्सिंग उना खोई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने मेकानिज्म पुथोक पुथोक ताय हाई लाइसे कइनो हजिकसी पॉपी थारे बसिंग हम सिंग असि लैंड ओनरशिप की मतंग सि मदे खोइदा खोइ डिपार्टमेंट द मसि फाव पुन होन कांदा कम्युनिटी ओइन लेबनिना खुंदुमा बुक तब कांदा प्रॉब्लम सु ओइबा पोटम लाकोने मसि लिमिटेशन खर लेक पुदम मम ओरगा मसि कमाइ तोरगा हाइरिबा पर्टिकुलर थारि मिसि चपचाना खंदोक ngamnaba मेकानिज्म पुथोक मथौ तारे हबो साइना हारक पनि लोब्रा जा पॉइंट थमिनि
ꯍꯣꯏ obviously ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯋꯦꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯌꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯍꯣꯜꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯝꯋꯥꯠ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯟꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯁꯤ 2.0 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯁꯣꯏꯜꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 50-80 ꯌꯔꯁ ꯆꯠꯄꯕꯨ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯄꯤ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯒꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤ ꯐꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯜꯁꯤ ꯃꯥ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯖꯣꯔꯣ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯎ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯎꯁꯤꯅ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯞꯄ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦल ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯣꯏꯜꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯥꯅꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯇꯒ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ सिगुम्बगी कइनोसी इफेक्ट मैम सिंगसे मसे अखोगी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नगा मन की बात काइना ngangi अदुमाइना ना सिगुब लेसन से सिगुब टीवी दसु रेडियो दसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नत्रगा कंसर्न फॉरेस्ट मिनिस्टर अदुमना ना था खुदिगी मैम से ज्ञान तानबा ताकुसु दरकार लें खंजेको अदु मथक्ता मेकानिज्म हिसिदा ख्वाइदगी सिगी फर्स्ट मेकानिज्म आइना हाइजदोइसे सिदी मसागी 60 MLAs अखोगी असेंबली द खलिबा फल इलेक्ट तौरगा लाइबा 60 MLAs से मोइ सिगी माइंड से on the same track लाइबा दरकार लेबा this is my Manipur मसे आइगे मणिपुर नि हाइना खलगना same consensus amada lakpa ko आइगी every inch is covered by every MLA in Manipur ko
every inch of land is covered by some way or the other by one MLA. MLA amnadi cover tawdoinebako. Aduna ngasagi 60 MLA se bhai akhoi myam si tawrase sina tadi yararoi haibado. Adugumba strong adugumba akhoi Manipur sida si tawgani haiba adugumba kai haitare strong promise amaga loinana tholukpa assembly da nainaba am darkar leba. Adu tardi adu lainar matumda ngasagi rai tarama matungda ko rai tarama matungda sumaina tawba taragadi penalize ka tawsiko haibagi nangi mafamda si taw taragadi si penalize tawsiko we will expose it haina siko haibdo adu tadi kadai da kari thari haiba sidi Manipur sidi khuba mungta pak pot namneba yengur tardi ko yam chaw bulam nati haibani da yamna lai haiba ko singum se thidokpa kanano kari toino hache khunna so mi si piba ngamdre kanano thari do haibu loina khangba ngam pot neba aru achuba nate ba khoi Manipur gi census khang gi lai khra poni yam pote 30 lakhs ka sunati district amada ko UP da district amada mi lai se 60 lakhs lai mi district amada akhoi Manipur gi state da state lai se 30 lakhs ka kai su lai ba ponate will haiba se ma se akhoi na akhoi gi chatnabi ma to central government da blame to central government blame to akhoi thabak to ngamdraga akhoi sida lai ba akhoi gi mi sing ja si sina na akhoi na to godam ne ba it is our duty akhoi gi responsibility do akhoi gi responsibility officers or basu adi elected members or basu mayam public or basu khun gi ning tho or basu loina mak chi khan ga dam ne ba aduda kamai do SI gi kana ho ra loire sigi attitude se si akhoi Manipur da lai ba sigi pochi kya na chawng lai ba okay sigum ba pot kanu se ma se Mizoram da thokte because moi gi thinking se chak mane ba ko Nagaland da thokte ba because chak mane ba akhoi Manipur da thoi si kai gi no because ethnicity si yami ai gi phor loire na ki ai ya phor loire sigum ba gi concept lai ba ko aduda sigi concept lai bani na sai gi kanu se makha di sem do po yaroi ba praja di sem do po yaroi ba elected members will start from chief minister and elected member mayam sina manaraga to the action to ka dom ne ba the forest department hai ga ding sai gi aduda thariba mayam do thariba aduda involved to mi sing do the forest ki department gi mi da lai ba forester bu ha su guard bu ha mo the capability leite ba mo ga counter to na ba mo da challenge to na ba gi capability sungai leite ba even police to bole oi do ne ba later ta ga di adu khan ba ta re akhoi state government ngam dress di adu ta di what to do hai ba se the chief minister and his ministers and MLAs moi wa khan ba tai kamai to India is always there the central government is always there adu sai gi 60 is na manaraga on the same way opposition ka ta khan bai ka le jesi da loi ta na ka dam ne sai da oja sida sai gi deputy chief minister thami ba mechanism am puto puto tare ha post la kan sida mechanism si MLA hum phumok ama to ne pusil la ma sig ma ta first mechanism to sin han yes absolutely that is my opinion first mechanism puto puto ka le sai moi 60 do pula phama ka ne si to si hai ga dam ne aduga akoi penalize tong na si ko kali ko nang ida phangba tar ga di nang report to ro adu matung na akoi to ro si aduga report to ta di nang la len lo si ko hai ba do expose it in the distinct assembly kai gi yaro do no nefarious activities to matam da if they are involved then fi adu to kat problem ko do ne ba aduna Manipur se country haidar li sense of belonging to the state sigi lamse ai gi imani ko haina khanba ama da ka le ba adu khandra ga di lam do destroy to matam da ma ani suna khaloi ba ko MLA du ani ron sun kholoi ma gi khunda lai ba ning thok sin do ani ron sun khaloi ba ai gi kanar loi ren khanne ba adu kanar gan loi re ha je khaloi ha be tar ga di that is the only solution any decision to mata any change to ge hai matam da gi praja da gi sum do ko do na te ko it has to be from the top pai ni moina power the pai ni da moina ngai tu ni ba lengak ni ba moina rules and regulations are made by them adu di moina sem bo ta ni moina loina sandor ko dam ne ba adu gi matung ina sai gi first mechanism hai je mechanism sem ba je my first mechanism ai gi opinion da di MLA 60 chamana ba adu matung the mechanism sem bi ba okay adu da gi de tholo ba moi discuss to bi khoj mu ya ta je ge khoj suggestion to je ke ka su kai de ko adu da sigi mechanism gi di akhoi da so idea am lai je ba akhoi su like hit na tam ni na ko ai koi na 135 battalion kai na khoi raise to jare ko u khata thana bagi
ko u khakta thana bagi kano battalion ga raise tawjare ba ko adu kamai to no khopana akhoi dasu yam leji no le aina hangjagi ba han question khoi insurgency da khoi sidigi poppy plantation da gi phangben income jina finance to bribe question na aina hangjagi bu matang da oza opinion thambiram adu soidram ni ne adu soidram ni poppy thawa da di paisa yam change poppy thawa tom dasu paisa yam change ba paisa si kai de lak toino paisa si kai de lak toino akhoi gi lamse mase aina he khaijab che masi mayam su akhoi gi lengak su tabiu adu ka praja mayam su tabiu aina haja to se ko akhoi manipur ta involve to si dina geopolitics and anthropology ani sine ba manipur da kana to se manipur gi problem se mizoram gi problem ai haja ke ko mizoram gi problem da di anthropology yaute ba mizoram gi problem da di geopolitics gi problem ne ba same goes with Nagaland also. But in case of Manipur, the anthropology is very important. Anthropology ki problem ni, and geopolitics ki problem ne ba. Ani si kene ba ko, lam se khoi si kene ba ko. Ana kai no aina ani si hari si kai gi no hai ba bo. Masi ai gi lam ni hai ba gi mangon the sense of belonging ku laita tara ga di anthropology problem nei tra. Adu ne I didn't want to name any community. That is the thing. But thing is ai lam ni aina ningtho mana panma tamda sigi lamse akhoi khungi lamni ado tari akhoi khungi lamsida ising si phajana afaba ta khan gadamni singi lamsida phajana u hon gadamni habigi sense of belonging do adul lehelu habani ba take pride with the belonging habani aina hajai se ko aduna akhoi manipur da di anthropology ki problem si leibani na ai kana loire ama baki sanuki hindi da sanuki hai ko ai kana loire baki sanuki har matam sida di akhoi manipur se am thina wa ba ko yam thi wa ba mafam ma oi ba basically hoyi yeng matam da ko very dangerous situation anthropology yeng matam da su and geography da yeng matam su ma am di wa gan tar moi do ni angang king comment ka do ni sinum pa se kana anthropology ngang le na everything is on anthropology akhoi ki manipur da toy problem si completely anthropology ki problem ne si lai se okay and it will continue if we don't understand if these 60 people if they don't understand this will continue they have to the first mechanism lies with them okay thagasri santi moroina khoi manipur da poppy plantation thari posi thing have taraga di khoi deputy chief minister losidi khona thamdiba anobu mechanism puthok tai have posi ihan ama mechanism si manipur gi miam gi mihut oina leiriba mla humpu si amatone punsilaga khoi gi opposition gi ruling gi khenaba thamdana khoi gi mla humpu mo amatone punsilaga poppy thariba khoi gi drug ki leiriba issue si gi mayakta amatone leminaraga khoi gi tabuk tongminaba mathok tai habni masini ihan ama mechanism oigani adu matungda khoi gi tawam thokpa magi technical mechanism do paikhat biagani habu humduni matang saida aten rem tozuge break yam thonjra ken pekni su meng ta lebi Miron mangamdaba hanna abortion chatpa chahi thengni yom panba tup phunba nupagi asonda leibana angang oiba ngamdaba singidamak maipakpi fertility center with IVF na khudongchaba kaya pizari haukiba chahi anida IVF success rate 60% leiki appointment kidamak call tawbirau Welcome back. Ming tahu pun buat mataram luxury. Koi makata basi koi yoza ICAR Manipur Center gi koi soil scientist Dr. T Basanta selection le. Oza Basanta buat mataram luxury. Oza Basanta makata break ki matungi question si Oza Basanta lakse. Oza Basanta siksi poppy tha bagi mangjaba mayam nei nakre. Poppy tha basi na koi gi lebak le hawda piu mangjaba environment ta piu mangjaba aduga society ta piu mangjaba aduga masi control tawge hai ta ga di koi gi leidiba lengak pa sing ha myang mi hut on leidiba MLA sing amato ni punsilaga masi mayak ta sap sana leminaraga sangsin ba mathau tai habani aso political will am di sangwa mathau ta adubu khoina amorom da koi gi ojagi mi engda ba ta moroina soil scientist amoina ai si poppy tha basi na piriba mangjaba si khoina hainaba kanta poppy tha ki si lebak le hause adum yam sathina phim sadana sok pa tare to soil erosion to ba koi landslide thon ba adu thon ba khoi gi ising isaw flood thona bi achowa adum pambe im su oibani na once poppy thagim hom sida atopa food atopa crops ha tare samsam na ginger obi turmeric obi even rubber obi sum ba mokhal gi substitute to bi apa alternative arrangement kari lei aduga masi tasengna poppy tharagadi harim hom si suta thabi yadraba adum pham oina ubra kamai thami ninga
मसी आन बदई कनम हाइजगे कोई पोपी से कोई मखल तरुक अमुले मसीदा कोइना थारिबो पोपी से एनुअल दिन कोइना हाइदि शॉर्ट ड्यूरेशन 3 to 4 months खतने अदा सैसिदा पेरिनियल सो ले हाइदि खर चावबा मरु दगी कोई मरु ले होरा कांदा मु नेक्स्ट ईयर दम होबा सुंबा पेरिनियल मखल सो ले कोइना थारिसे कोई ओपियम पोपी हाइसिने थिसी न ख्वाइदि इकोनॉमिकल ओइबा हाइतारे को दुगा इकोनॉमिक वैल्यू लेबा हाइबति मसी फत्तब नते मसीदी हाइदि अखोइदति एब्यूज तबगी फत्तब वानी मसीना अखोइदा पीरिबा ड्रग सिदी कोई ह्यूमन लाइफ सेविंग मैम पीरिनेबको अदो मासी कोइना लाने यूज तबइनेबा ओके अदुदा एवरी प्लांट से मसी प्लांट से कोइना लई ओइना सिनरिनेबको मफम खरदति पोपी कैलिफोर्निया दा कोई स्टेट फ्लावर इन सिनबा पोपी मखल लई सुगुंबसी थाबा मतमदा मागी सोइल सिदा कोई मागी रूटसिना करिसिना कोई सोइल से पूरा मांगहनबगी कैनोदी थोदोंना लेतेबको ओके अदो मासी कल्टिवेट तौ मतमदा मासी यामनो बोरेसियस फीडर ओइ भाई तारे न्यूट्रिएंट याम चुप्पा मागी रूट से टेप रूट मखल ओइ अदुगा मासी थाबा मतमदा कोई मणिपुर थारिसी कोई स्लोप लैंड दा ngaktaनेबा कोई थारी जगह सिंग मीना उरोइदबा चिंगचेप कुंबा चिंगमाई कुंबा सुंबा ngaktaनेबा अदा मयामना हाइबदी मयामदा इना हाइजनिंगबा अखंगबसु लेरंगनी खंगदबसु लेरंगनी सिदा कोइना मणिपुर लेब लैंड सिंगसे ची सोइल से मखल अनि थोंगना चावरांगना खाइदोकपे होम थोंगना खाइरसु है आमदा फेरजुना साइबा कोई अंगांगबा मखल सोइल से सिसे कोई चिंगदा लेरिसिनेबा अदुगा नन फेरजुना साइसिना कोई मुरब तौबा कोई भेली द लेरिसे सी क्ले याम यावसिनेबा अदुगा अमना कोई फ्लड प्लेन हाइबती कोई फोली होना खंगनाबा कोइना तुरेन की इसिंग चाव मतुंगदा हाजलपा कोई फोली हाइजे सिगी लोम सोइल मखल सिमने सिदी यामदेको अदना हुजिकी चिंगसिदा लेरिबा पोचे चिंगसी यूजुअली हुजिकी अंगांग मखल की सोइल से मासी मसाना लेस फर्टाइल ओय एज कंपेयर टू भेली द लेबा सोइल सिगा अदना फर्टाइल जाम ओजदबा जगह सिदा कोइना वांस कोक्थोगा क्रॉप अमा थागी मतम से सी नेक्स्ट ईयर दा अखोइना अतोप क्रॉप अमा मागी एक्सटर्नल इनपुट हापत्रगदी अतोप क्रॉप अमा सपोर्ट तो मतम माजी खर वान थोए ओके अना अखोइना जूम साइकिल चलीसे जूम से कोक्थोनी कोक्थो मतुंगदा प्लान थारनी थारकांदा अनदर 4-5 years ता अमुक हल्लागा अमुक थाव हाइबने हाइदि नॉर्मली कोई चनरमी से सी तौदबा उजी पोपी थारी जगह सिददी माजी याम इंटेंसिवली थारे थार मतुंगदा नेक्स्ट ईयर सुम थादोइने अदुना सुमाइ सुम थारपसिना कोई न्यूट्रिएंट याम कोई हार कैका याम सिनैसे सिसिना कोई मासी अनि उमलक थार मतुंगददी हाइदि हापिबा हारदुदी मखल अमनी खतनी पांबीदुना चुपतोइदी 17 elements ने मोन चुपतोइसे लोइन हापा नतेबा अदुना मा अनि उमलक थार मतुंगददी मा सप्लाई न्यूट्रिएंट फजन तौदबनिना कोई सोइल दो मासी लेस फर्टाइल यामना फर्टिलिटी सी यामना डिग्रेड तौगिबा हाइतारे सिना अयामबो ओइदोइनेबको अदु मागी रूटगी अदु थादरकपा अदुना माइ तौबा दी थोइदोंना थेंगदे ओजाना फजब याम फजब पॉइंट अम थंबी मरोइना अखोइना पॉपी थाबसी गी कानबसु लई मसी मसी ड्रग अखोई मेडिसिन पुथोकपा याबा पोस्ट लेबने अखोन अब्यूज ओइना तौन सिनब सिनमरगा सोसाइटी दा दुगा मियोबी हेल्थ सुमांगधरी हाबने अदुना सी कानबरोम दा सिनब याबगी पोट अमसु लेबनिना अखोई लीगली पॉपी प्लांटेशन तब लम मैम से लेरी इंडिया मनुंग दसु लेरी को अदर मणिपुर की सिसु अमरोम द एनवायरनमेंट की हजि हंजन थाप तारगदी सोइल द काय मैम लई हाइता गसु हजि की कानबरोम द पुथोक याबगी एंगल म लइये लइबगी पोट अम लइब्रा कमाय थमी मसी मसीदी अखोगी लेवल दा कोइना हाइबा यादे हाइबदी मसीदी पॉलिसी मेकिंग द लाकदब पोट अम ओयेबको अदुगा मागी कानरसी कोइना लोक खुबदा कोदिन थैसे पोपी दे सुंगमने मोरफिन ना सुंगिबा ड्रग से कोई हार्ट रिलेटेड ओइबा पेन किलर हाइतारे ने को पेन किलर याम एक्यूट केन पेन लेबा मीदा मोरफिन कापकनी अदुगा कोई कोदिन हाइसिना मॉडरेट पेन लेबा फाउद मा सिना दोइन ओजागी नॉलेज दा मणिपुर थारिबा पॉपी सी करी कर्म मोंद सिनै लोबगे सिदी कोई इलिसिट इलीगल ओइना सिनाबा नतना अतोप केमता हाइदि कोइ सर लीगलाइज तौदमनिना अदुगी सुंबई खोटपई केम प्रोसेस लेतेदना अदुंबगी याबा करिमता लीगलाइज ओइबा पोट लेतमनिना अदुगी करिमता हाइदि
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ illegally ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ environment ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ society ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ campaign ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯅ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅꯕꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯃ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯦ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 100% ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯤꯞ ꯑꯦज ꯏꯠ ꯏꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ 45 degree of angle ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ mathematical angle ꯁꯦ 45 degree ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔꯃꯦꯟꯗꯗꯤ 100% ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ more than 30% ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯄꯔꯄꯁꯇꯗꯤ more than 30% ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯂꯣꯞꯇꯗꯤ ꯑꯥ ꯌꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 45 degree-ꯗ 100% ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯟꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯃꯟ ꯁꯣꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯛꯁ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯗꯅ ꯈꯦꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯂꯦꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨ ꯅꯨꯡꯂꯨꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯁꯇꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯪꯒꯥꯂꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯕ ꯑꯂꯨꯒ ꯉꯧꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥ ꯃꯔꯨꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯥꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯄꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝ ꯄꯣꯄꯤꯗꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯇꯦꯛꯁꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨ ꯀꯃꯟ ꯁꯣꯜꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯊꯨꯝꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯂꯦꯇꯦꯛꯁ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯀꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌా ꯑꯦꯟ ꯗ ꯀꯃꯟ ꯁꯣꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯔꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯗꯁꯨ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯖꯁ ꯆꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯤꯊꯤꯟ 2-3 days-ꯗ 4-5-6 days-ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯄꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ म्यूरेट ऑफ पोटास मोइसे सिनरगसु हेन फंगनी तौबदबु यूरियासिन हेन इफेक्ट तो थुना पानबा दगी मोइगी पामे पोतु याम थुना फंगबैनेबा अदना मछि पोतसे सोल कमन सोल से मोइना इसिंग द स्प्रे तौरगा मखोय प्लांट चाइबा और सोल द चाइबा सिना कमन सोल से अखोय चाबदसु हेंजलगदि फतेदना कमन सोल द यावसे सोडियम क्लोराइड नि सोडियम क्लोराइड सिदा सोडियम हाइबो पोतसे सी हेलगदि हुजिकति लो सोडियम हाई पोटास सोल कान अखोय चाइदना को अद लो सोडियम से यावरगदि डिस्पर्सिव इफेक्ट अमा ले एनी लिक्विड को मासिना यावरमिबो पार्टिकल सिंगसे अमगा अमगा नपसन्ना हंदे हाइतारे मोइसे सोइल सिटी नपसन्नरगा खोगी अमगा अमगा नपसन्नर कान लेर कान मोइसे डिस्पर्स तौद्र कान मोइसे सिंगना चेंदबा ngमोइदोइने अद सोल सि हापचलगदि सोल सि हापचन मतमदा सोडियम सि हापचन मतमदा अमगा अमगा कोई पार्टिकल से लोइ कायरकने अदुना मखागी लेइबा खोगी पोर सिंगसे सुंबा सिंगसे पार्टिकल मचा सिंगदुना इसिंग नोंग तार मतुंगदा खोइना मखादा परकोलेट तौगिदबा सिंगसे माना लोइ ब्लॉक तौगिनेबा ओके ओजे आइना लाक्सनिंग मन अखोई इसम समना त्रिपुरा अखोई थंगन लेबा त्रिपुरा दगदि अखोई इवन रबर प्लांटेशन से सक्सेसफुली थाइ इवन केरला ददि इंडिया के याम चावना थारे रबर थाबसे सु याम कोई कानाबा अखोई लोंग रबर से चावबो गाइबदा सही खर संग तारगसु खोई मसी कानाबा थमसु न करी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अल्टरनेटिव सिदा लाक्चगे होजे अल्टरनेटिव ता पोपीना शॉर्ट ड्यूरेशन सिदा फंगिबा पैसा से सिसिदी एक्सेप्ट कोई कनोदगुंबा कोई कश्मीरदगुंबा कोई सेफ्रॉनगुंबा थाबा सुगुंबा पोसी नत्रगदी
poppy bit taunaba asida laiba income city bit tawbadi khara wagane Okay. kai noida hujik moina farmer na yamna emphasis piriba se poppy city magi property ma hairaga diko ma se any other plan hoba ngamdaba jaga ma hoba ngame Okay. ma se just maru se am koppi maru se koina just sai gi matamda ma se inin kitang phang matamda maru kupane poptho ge ta howe Okay, also Manipur di saffron thawasi mama khara makai di dum successfully thawi posule suitable oibra Manipur gi sing masigi kano se saffron thaba se suitable oina thaba ding ngam ne adugo ma se khoi gi kano se agroclimatic chana da bakhar lei adubu khoi native natabani na ne ma se magi korm haidi magi korm haidna magi maru se sit oina phang bana te na ma di tilo maru gumba si pura ga thadoi ne bako sigi cost of magi korm se adukimatic kano costly oeba one time puraga mangonda phangiba return do aduna mathang sitamu mathangi crop ama koina leiraga mu thata di profitable di oiroeba aduna moigi de ada masagi kano do temperature do chana banina haura matungda magi kom do hingna leiba ngambanina adugi poto leina da bagi profitable oibe waneba akhoi sidadi temperature do thaba matamda short duration khara da masi fruiting koigi leidu koina hekre he matungda next year gi planting material se amuk lay taragati aduki matik tang hai tare aduna magi keno se kitang keno lay aduga hujik phangiba short duration da phangba income do atopana phangba da kitang wai aduga poppy loir matungda poppy se loir matungda ya na koigi moin harvest tor matungda next crop se rice ki chap chan tai ba aduna sisu thaba rice thaning ba kangbu su dum thaba adu masi yam laina khangba ngami moise akoigi radiation koigi remote sensing na yam laina khangba mi aduga ma thaga da jaga di lot laga thaba ya de ma di nungsa khoina poppy tomatam lain urise si nungsa phajam phangadam ne ma de nungsa phangdradi ma di khrawai hai